Agbo shine our locate sabola bi ekete kutuku. Me na amen kala. Da fla chobana da go manyuni le ehon ni ha. Ehon shipo ha me. A flole kele wele ken katiye. Ani meyo ano jemegbele simu alo mokola je no esimu. Be Accra mayor ene womboto kami. Oto hwe mekome. Mokola ye eko. Mene amoa ke mbibu ake imo na dani obo hwe ame tono ama chebu ege ni ege te presidency e okwo se obo chako da yo enye o ya fe ja no yo ke una ni bi ne ken ke mo wono ni nye ja no ye nye filo ka ba na hwe enye Efia ke maba mi fi o e ineje na awi ashimoko shi awi anukwale moko ye ni ko leke loan tun ni moko ye ni efilime ko meja tun ni akibaba hale wo ke amla ka afame na ya me ya ngbe agbene hu e efo ka ke onupa ko me na ke shike ko me ba tun me kono jian no wo ni san ewie ke wa me shi keke amento na me ma ultramodern market alo mole be pie are o kan ta frache wo game ake mini na game alo majanche me alo manyeme ake wo me de alo ametana neo shiwa foka ke mokuba no especially MCs gn now atwame ke mayor amen cause a lot of problems. Na mento amen like amen ke 4 years in ate wono sana amen na amen bana konika ajemi shi kai make moko mami ye jeme moko nyemi ye jeme moko boku nyu ye jeme ni ifo ka ke be pie na me wi anu kwale ni aka anu kwale fi amale no ni mi dumo mi wi jakeshi if you get Islam market maybe point hale aga Islam market oba na ke majeme ani miniji no ni yo bohun osusumomi yake okwa aka oba ajaje agbo shine our locate sabola bi ekete kutuku me na amen kala da fla chobana da go manyuni le ehon ni ha ehon shipo ha me a flole kele wele ken katiye ani meyo ano jemegbele simu alo mokola je no esimu ona ke me tempeji me ni ba wi ake amefa shi majority efen ke da bi na wa gbe wonder wo president e wife shi waniji wo fen wonye lodina e bo modern wa e chu ake yo fo ikopa ajile ijake shi e ke na dey step down ake anachu ida ni e bo ma bia ya fotwe won pa meyo fa nibi piye na me fi onesa shibomono wa wi precaution go mogbonyo akeshi nibi piye poni game poni wocho wo game wona ko noko yemi na shishiwo je ko nu pa ko me nya me ke ba bolebo do ko la ke shinyu mo ba ni mo ba wo pepe she ne yo je shibelo ba na nyu mo nwe na ye ku iwe ne me ne fe na fe je ni fi mo pani agbene won ko ke me fe ni o ba na tui ni obawe ni bi kwa ke majority carries the vote no ke majority carries the vote ameke da bi ebe da bi atache wanyo to ekokulu shi akaka fe akeshi no fo to fa isha ke yele nche wi mo na medumo yi because nye na we lo ke no ye yo je me ko le 100 squatters ni yo je me shi nye plan nye ba build no ko to 400 people wo fen wo leke shikanye fe agbena eko eni me kumepo na hiwale alo ame na shikapo na me kewo oni nyeba nyeba fe bona ni eko ni shinja ba aka ma ka agbena akanye ba wo je ppa 4 ka pe na ba ka agbena shikana ka ba eko ni mokuni eni ne ho fen foji shikana nye chon wo ke bale na kan mo enye ewo wo ko nyo we apene bo nlo ba tashi no na ibale na kan won pa fa na kwami atama yo epi ye no ba nyota won o ke fi shiko ke je no le wo fe won numbo shishi
mo ba yue keshi na kan ni fe mo ifo ka won keshi aka abe jilami na ka abe ye ja no me wie because me pi e ba ni na me ne kesa ni ne okay o ngamo masters me po be ko den cha ke me fe ni ne example shi me on tala shi na me honi ye shipon no wan ma bo ake mbi bo me yo ake be mo ni okay asajilami ni awasha goteske ni bi fin ake me mo na me pay amenye shops ni ejilawa ambanga mo shi me ni tala shi opono bi na me wojila ye gbejia no ke ni bi fin ha shi ama me ho ni ke bale na kan be fet mo ni twan ke shi you have already taken sides because the we want awie wa ni be mo na baka ba be nwe ake from equal 7 to 10 or whatever inche wona he na ka ake sha ke blobo ni me fe ka fe sana atashi na susue na fe lojugba shi ni bipi ye ni ifo ka ke ifet mo ke esamoko ye be enwo mokuna ni esamoko enwe eshamoko o ba pa fa ke ne sanitation ne it's a good thing shi mo me na me ke ni bi ehpon na me ho nma bo ani cabbage ke shi to ke carrot ke ni bi le shipon ye jila mi ana me lo fe ke shi ona bo street no lo alo sanitation na fi o atache ti afi o le tin